E un buen canuti che saravana valuti Bisogna comunare Deve matura Che vuoi chiamare un mio amore Avanti di tu E le due mi multe Solo che non voglio morire Non mi avevi la zana
Kore media presented live abokurana team set for that why setting akuzina Orian Kore media live. Wonderful. They want to have a short walk. Then we close that chapter. This is how they do it. Wonderful. Jatuganire ukati. Tugara hii. Ruba. Yes. Yenda kubata media right. Bache. Jina bajeta Kore media right. Bache. Yes. Yes. This is Kore media media platform. Best ambara kuretere ebintu bya ankore ninga Western Uganda byo no kutwareza hamwe ejesha twine ahabashija babiri ya mukoro and they are set to dance nanyenda kubabuza kuzo bice amazina gawo yo ukamasiko kiriza amazina gawo tumusime Enoch ni leo huno zakora Rozakora chikojo iroruko. Oriyo mutaguriza. Utagurranka. Yes, church. Ijuka tsiri Kore media live. Turbes kugamba ratwa turi amukora hambara ntungama. Noto abugana ababantu babiri. Njoku nomwana terima rudogodogo konke kintu nakiri batakatubuze bo. Yesu uriyo tasebe. Nani shawe yoka mask kache ndio corona konga yoka mask kache kuja nakushemerero ndasinga yokuna nashinga yokura nani tambara nakugana omuntu uri kuture yananda kumanguryo hano rugaye noza yeno ukora kandi nanye ndio mwe aha group team member ya Union Cultural Performance Gambarara erinda gwanku Union Cultural Performance yes muruga Gambarara twasire muri so wojure utinora umuntu kutagura ati no kutagura cyenyine ekitagure kinyankore ikintu cyakari so general umunyankora kashara ati yakutagura ninga hine binde tibikumanyise byose akwabye binimba sakure amuki bigabo nindeba ngende ya ati ebara nataho rekende ngabo deni garkanta honoru etumeza bana cyane rero kafira nayo kwelitio kwa ngeni checho chege urumuntu uzacinyanko zimubane mutaguramo niko murimo yes ebitaguro byanyu ni byegesa
Hango mnyakare abura bantu bakaba.com mirembe baje bavuga tukubatagura mutwa bizusiya tikushitwatayo boturinzire mukaje tuzomburango tukiri Ankore Media tuhatiwa super promotion super accessories ugara mbaspa mbara fashion find the boutique gang sparks records want to kwasagana na Forest Breeze Hotel which are akore kwa speed oze YouTube channel yawe subscribe ngari Ankore Media and no kubano shanga ibirundu ne gusinga yo interviews za kabi buri kimwe cyone twatirine na naba obutura no buhangwa bwa Ankore uruga inyuma mushikayiture na turukuza ani ngushaba kwiruka speed twakiriana twatyaganira buraba kubeta stage abantu abarwa ko niyono tujagaruka twataga namwe bari muno yo niko kiri rukango updates zikurete bwa players ZJ kuruga haro mugang sparks tera na doni zentuwa yeah. Like I said, this is the gist of the function. You can like this, stand like this, remain there. Aha. Now, this is Mother's Union. This is how they do it. These two here in the middle, we just term them as Mother's Union. The rest, this is Wanyangori. This is for Wanyangori. This is called a Shabo. When you have animals, it's Sisi. Yeah? Now, this is for the Wanyambore Bachiga. Enkaya tizezi bishemwe zo kutamaka shera iri then asugara ibi muhejeje simple abesha yevuge sebo yabari wela mjebe utayo mtazaja bakaja kwa banku ni barabanza tabaho barwa kuri mukuzana batu bakakebwa batura na ye wela mjebe utayo batazagira bazara bakaje kuranga mbere ukora kaneza barabanza tawo amabarwa kuri yo mukuzana batuka kevugana batorana nabasaraza akabaganguza baraka kabajyango mukuzana atakwiga kwita bahoro munyaro waboro mukore kazoza media turakoreza batapinye mukore media subscribe and Ikurata yaro bakatutikihindera ukatinde nayaguye nazati kutera chibako na mwe hagezatira uhumuro murugirenga para mugamande tayo batazajya bakaje kuranga mbona abaza batababo barwakurire mukuzana batuka kefwa batorana kubasasa agaguza baragaga bajyambere mukuzana takwiga kwita bahuru munaro wabona umukoro kasembuza ni guhimba mbona hora no mumboze kubigende gangore mwena tuyete ezira kweta bavugo okazo kisa anachozi mbazi mbende ampara mwera nende ngobe itanani ngara icherenge ruhuzumo mpura tina mbarasi mutara bugomba byaya ibamba ihinda kafara kajamwende kanyondo karara katimba kibibi kiroze kiyobure kiremba kiremba cyekikanga kiremba cyekitarazo kiremba cyomurara mwena mwe kire kono okuyeka mwena mwe nangwe tezakore tuzigapa mazino mbwiga atakwimanya mwihurre twireka hogo embogo kagabo embogo kayes riyeze ahir kasina kagazi mwena mwe bimana kigamba ngo mukazo mutubana muhega hango mukazi mu bunyino muhege tezashona nyoko bapete tukirita twamutwara bambe mishugenye na tabirte support no mwena mwe kame kajiro bugingo rumaye katungiye tonoto kazara bana bawe kakame ngo ugesa mama mwena mwe yabare bambe people make gamba jingwe ngo watu kashwira gibamba batakashira no mwize mu ifuke mureba bikireke cyo kuba wiri ndiki washira mukomo muno bawahiwa no nyamate no muje nakashira keta nota keko mukomo abikireke jibona bashikirora batashikirira ngo katego konje aguko bana bahikana bike n'abahisi mwena mwe abako bakunde yapo kwa bikireke bakajanga shanimwe bakirmanga bakwenda kurisa mana muri baba katara bamwiza mu mutaya bare Tinga
sikatome bambakira nabare koriye bare kwiri mama batatiza nyansi yabora wabira shikira ngo yazira umuzuru wese karame katuje kano tuje akameno kugira mwena ngwe imbere tako mwata kubura yarabire garagara imbere tatina kugera yasikafuze tangire naje mwena ngwe yanaba yayisiga yazora umusara y'amasana mama yasangana rera barambamwe kugira inunu mwena ngwe ikashikate kamukihangara kumera heza ngo kizubuye kamutagera mwena ngwe yabare muzeka bando kuzaru umwana mburu mugimisha kanye na kabiri kwatombuka rubitiri na korone yahaje mu rai ande masako kamba yakora mwena ngwe mupo bugaro naheze webare yes akabere nashabenga roko ngabwa corona webare echo cyakoma yes gono gogo beto mukoro gwenye nugo kwinde ya leta asabuzamo sio yeah barabirabazo you can give the sound rero kandi turi bigambo by'abazire. Parents are going to exchange words, good words, words of wisdom, words of encouragement, parental advice, everything here. Thank you. The floor is yours. On behalf of my family, relatives and friends, I take this opportunity to hand over our daughter. Hand over our daughter to you to become part of your family. I have done this in the name of Jesus Christ our Lord. Sanyo, Sinyo, Basanyufu nnyo okutuwa ekirabo ky'amakula ng'ekyo. Morini Marion tukusanyukidde okuba nti osazeewo okuva ku wombadde omanyi okuva obuto n'owegatta ku ludda olupya ate olulwo olw'emirembe gyonna. Tukusanyukidde mwana wange, weebale kujja era tujja kwagala nnyo nga Mukama bw'ayagala abantu be. Tweyanziza ddala. Ssebo ne nnyabo bazadde bannange, njagala kubeebaza ensuuso olw'okuba n'omutima omuzadde ate omulungi ate omugabi ne musobola okutuwa omwana oyo Marion. Tweyanziza nnyo maama ne taata, mwebale nnyo, mwebale ddala.
Yazini weka video na